Indlebe ngize nendaba allegedly nganza kwethu angazi ukuthi kuyoba nini umuntu omnyama ecindezela umuntu omnyama ngoba evikela abacindezeli ababesicindezele ngesikhathi apartheid. This thing is very painful, very very painful. Lento ibhlungu ngokuthi kumele ngabe siyabumbana thina, but asikwazi ukubumbana ngoba abanye abantu bayasetshenziswa. Uma uzozwa probably anfikile ememeze bangumsindo, ungaze ucabanga ukuthi ukhulunyiswa ukuthanda iANC. Cha, ukhulunyiswa ukuthanda ama benefits eza nokuba umphathi okanye yileader kuANC. Not ngobe ethanda iANC. iANC bayidayisa kudala lokho. Njengamanje iMK is fighting to implement those policies that are very key in making sure that we change impilo zabantu bakithi. But iANC ne-IFP, they are being used by these white people ukuthi bele bavimbi iMK ngawo wonke amandla abanawo. Ngiyathemba ukuthi senibonile amavideo ukuthi ePrasa angeke besalayisha abantu kuya ku-rally MK. Okay, asikaze saba nenkinga thina. Ama-rally ethu abantu bahlala bekhona, bahlala begcwele. But uzozwa uma sebesabotagile, the very same people after the rally bathi bathi abantu laba bona banabalandeli abaningi mara bekade kunabantu abancane ku-rally. Thina i-rally ethu ayikaze abantu abancane, hlala kunabantu abaningi. But it's a propaganda that they are trying to push ukuthi i-MK is stockfella njengoba behlala besho. But they fight le stockfella ngayo yonke into abanayo. The very same stockfella was Spaza Shop that they always talk about. They fight it with everything they have. Right now benibona amaphoyisa eKZN nisho ukuthi kugcwele amaphoyisa, it's because they know they are going to sabotage us and there might be a fight. Uma nizwa ukuthi we've been sabotaged. But into engitshela yona, we are not fighting thina. Thiwe thina asingalwi, asibamba umthetho. Sibamba umthetho ke emabhidi la siyakhona nganza kwethu. Lokho ngifuna nikwazi ukuthi emabhida itransport yabi ikhona noma bangazivimba endleleni bazama ukwenza umthetho siyawazi thina. Umthetho siyawazi South Africa. Ukuthi bona bakwazi ukuphusha umthetho wabo esayidini ongewona umthetho wala eSouth Africa. But wala eSouth Africa siyawazi umthetho. Akekho umuntu ozosihlukumeza endleleni eyemabhida aphumelele. Lokho kumele ngikwazi. Abantu abakade beyimisele ngokuhamba abazokwazi ukuthola itransport okanye abaneemoto zabo zokuyemabhida bafetha sambeni semabhida ngesonto. Akukho okudlula lokho. Ngesonto sisemabhida, iIFP yathanda, iANC yathanda, kodwa ngesonto siyemabhida. Lokho kumele kucace nje. Akekho futhi ongathi uzozivimba. Ngisho kunomfethu esihamba naye la okuthiwa unkwali. Uyayethi mayizisho athena umbhonywenja kuze kuphume umnikazi. Uyabona ke kuloko umnikazi angazi ukuthi uzokwenza njani umnikazi, ngoba umnikazi uzophoxeka kakhulu. Useyikhiphile izinja zakhe ukuthi aziyokhonkotha. Uyikhiphile manje izinja zakhe. Kodwa izinja zakhe sizoyibhonya. Asazi umnikazi ukuthi emva kokubhonya izinja zakhe uzothini. Mhlambe emva kwalokho kuba namacala makubuya lapha emabhida sozwa kuthiwa kunamacala isingawazi. Ngoba sobe simbhonyisa, sobe siyibhonyile inja. Sizoyibhonya inja sizoyibhonya. Ukubhonya inja kulula ukuthi lama plane abantu bayawenza senze sure ukuthi thina aswahloniphi. Angeke simhloniphe. Uma ngicabanga ukuthi hayi uma ngabe kungekho ama-train ngoba nizamile emabhasini nahluleka ngoba amabhasi aseThekwini awasaphethwe izandla zenu nini. Awasekho ezandleni zikamasipala amabhasi aseThekwini. Angifuni ukusho ukuthi aphethwe obani ngoba niyazi vele abantu baseThekwini bayazi. Amabhasi awasaphethwe yini, nihlulekile. Nizohluleka ke namanje. Angeke sihloniphe lo doti wenu. Asuhloniphe emabhida siyaya. Angithi nifuna singaye emabhida. Nifuna singaye emabhida. Nalabo enisebenza nabo abala ku-MK sibatshelile ukuthi hayi emabhida siyaphakathi. Ngoba vele siyaphakathi emabhida. Lokho nje kwazini ke ukuthi hayi emabhida siyaphakathi. Sifuna ukunibonisa ukuthi singobani. Good.